setjhaba, moeletsi e moholo wa molao wa mmuso le komisi e ikemetseng ya dikgetho. Tlaleho ka morao hlalele hlephe. Lefapha la Dikgokahanyo tsa Sesole le Setjhaba ka Lesotho le re setjhaba se ela hloko mafosisa a ntseng a potoloha le marangrang a re sesole se batla bahlankana le barwetsana kwetlisong ya bootcamp ka la 10 December selemong sena. Le re taba eo ha se yona hobane diphatlalatso tsa kwetliso ya batjha di etswa leboteng la sesole le molaong. Lefapha le re baqhekanyetsi bana ba sebedisa dinomoro tsa 56653 ha ho letho robong e leng tse siyo ka hara lefapha la kwetliso ya batjha la sesole sa Lesotho. Tlaleho ka Makerabetsweng Tsholo. Karolo ya baithuti ba Legotho Polytechnic e keneng boipelaetsong ka Labobedi la beke ena e re mabaka a yona a ho hula monyakwe a kenyeletsa ho se fumane naepene ya dihlapiso, kgethollo ya moaparo le ho se fumane mangolo a pakahatso ya ho qeta dithuto ho baithuti ba lefapha la matsieng la sekolo seo. Lehako la ditaba le sitilwe ho fumana lehlakore la lefapha la dihlapiso tsa baithuti LMDS ka lebaka la ho se arajwe ha mehala ke ba lokelang hore letho empa mamati a ntse a butswe ho leteka. Tlaleho ka Mokgolwane Ramainwane. Monghadi Mohausefeka wa Thabaneng a Mafeteng o re moshanyana ya dilemo di 14 o phonyohile diatleng tsa dikweta tse 3 tsa neng di mo kentse ka koloing ya tsona ya Wits e putswa mahafing a Tropo hoseng ha Labobedi la beke ena a ne a ya sekolong. Sefeka o re tlhaloso ya lehlatsipa ke hore banna ba bararo ba ile ba emisa koloi pela lona ba le qhautsa le ho lekenya ka hara yona empa la phonyoha ka ho bula lemati e mong a lelekisa empa a se le tshware. Hore moshanyana ya bonahalang a seuwe ka lehare sefahleho le hloho o bile a iswa sepoleseng le kalafong. Tlaleho ka Diteboho Hlakane. O mametse phera ya Phutsalatso Afrika, Phutsalatso ya Modimo, thulare ya setjhaba ka setjhaba. Moafrika FM ya Mauba, ya Maubane, ya kajeno, ya hosane le ya kamoso e fumaneha ka moya, ka marangrang le ka mohala. Baahi ba Malengwaneng Hannele Semaseru ba re ba tshwentswe ke koloi ya lephele yeo e sale e siuwa ke banna ba babedi haufi le kgwebo ya Mahlabathe ka le reng ba ilo e batlela mafura ka Labone la beke e fetileng. Ho rialo Monghadi Tsietsi Mohapi. Monghadi Mohapi o re lephele la dinomoro polata tsa C hobong ha ho letho BBK le boputswa ba lehodimo le bonahala le laetse thepa ka hare. Pelana ke hore banna ba le sileng ba le utswitse jwale ba leng ya hladise moo ka mabaka a sa tsejweng. Tlaleho ka morao hlalele hlephe. Baahi ba Thaba Bosiu ha Mohalenyane Maseru ba re ntatemoholo ya dilemo di ka hodimo ho tse 80 o siwa le mong ho se dijo lapeng ha hae ke mora wa hae ya bileng a nkella karete ya hae ya mohala yeo a kgolang ditsiane tsa boqheku ka yona mafelong a beke e fetileng ka la Botshelela. Ho rialo Mmakgatliso Rabaji. Mmakgatliso o re mora o ne a sile ntatemoholo le mosadi ye anang le dikamano tsa lerato le yena empa o ile a di bona matswela letsatsi ka mora hore mora a tsamaye mme bona e le baahi ba se ba ntse ba kgaketsa ntatemoholo sa ho ja le ho mo bonisetsa ka tlung bosiu ka sa tsebe ho etsa letho ka lebaka la ho hola. Tlaleho ka Makerabetsweng Tsholo. O se o ka lefella ditshebeletso tsa Afrika FM ka smartphone o le kae kapa kae neng kapa neng nomorong ya ha ho letho 675 le ha e se le ho akgela ka mokotleng ka sepheo sa kgodiso ya ona. Mansi wa Mphuthi ya tsebahalang ka lebitso la Nkgono Thoso Bohokeleng o re mookamedi wa sepolesa sa Hathetsane o itse motho ya buang ditaba seyalemoyeng ha mo batle ebile a keke a sebetsa le yena e le ha ne a hlahisa tetlebo ya hae pitsong e neng e bilwe ke Morena Hatsolo Maseru. Phala ya sepolesa sa Lesotho Senior Superintendent Mpidi Mopedi e re taba ena ha e so fihle tafoleng ya hae ke hona a sa ilo e batla. Tlaleho ka Thuso Dlamini. Ditlaleho tsa bafuputsi ba ditaba ba Maafrika FM diterekeng. Morana Manthumeng Matete o re ho itshemme tlolo e ntjha ya molao Mokotwane Mokgotlong ya mashodu a fetotseng malapa a babusuwa ba hae ba ntseng ba fata metsotsonyana Afrika Borwa sela kgapane sa moo a hlabelang diphoofolo tsa boshodu teng.
Morena Manthumeng o re bua tjena e le ha ho seng ha la bobedi la beke ena ba fumana dinku tse pedi di hlabetswe ka ntlong eo ho bonahalang ho kenwe ka ho pshatlwa fenstere mme lena ke lelapa la bobedi ho etswa ketso eo ke ka hona hlwellang hodima phutselatso ena ho kgalema bao ho emisa hang ka diketso tseo tse soto tlaleho ka mohlalefi Kokoropo. Ditjhaba kaofela di tsamaya se seng le se seng ka lebitso la Modimo wa sona empa rona ba mo Afrika re tla tsamaya ka lebitso la Jehova Modimo wa rona ka mehla le mehla mme ke ya kgaolo ya bone temana ya bohlano. Momamedi tsena ditaba di fella mona ke di phethela ka ho boela ke ho balla bohashana ba tsona. BAP e kopa lekgotla le phahameng ho phatlalatsa sekgeo setulong sa yona sa kgekgethane. Sesole sa Lesotho se re setjhaba se le hloko melaetsa ya boqhekanyetsi marangrang. Baithuti ba Fokoti ba re sekolo se na le kgethollo ya moaparo. Memento Homo Sig Transidi Gloria Mundi Exaltate Deo Hyperpatre ho latela moqapollo wa tsona mo re tlang ho di utlwa ka beng ba tsona. Afrika ntle le tshenyo ya nako metsotso e 20 pele ho hora ya bobedi re kena moqapollong wa ditaba he mo re tlang ho utlwa ka beng ba tsona mme ke sheba tema ya rona ka jeno re tla re bua ka taba ya baithuti ba Lerotho Polytechnic ba o re utlwileng hore ba kene boipelaetsong ka jeno mabapi le go ba ho itse monyakwe a kenyeletsang ho se fumane naepene ya dihlapiso kgethollo ya moaparo le se fumane mangolo a pakahatso ya ho qeta dithuto. Re tla re buisana mona le e mong wa bona Letsika Tshiu e leng hore ka mora ho bua lena re tla be se re bua le Professor Spiriti Tladi lebitsong la sekolo ho utlwa hore na ebe ditaba di se di le hakae ho araba sello seo sa baithuti. Re tla bua hape le Lieutenant Colonel Kelebone Mothibi lefapheng la dikgokahanyo tsa sesole le setjhaba ka sesoleng sa Lesotho ya reng setjhaba se lo hloko mafosisa a ntseng a potoloha le marangrang a re sesole se batla bahlankana le barwetsana kwetlisong ya boot camp ka la 10 December. Phatlalatso eno e hlalosa e se yona e se ha se ya sesole sa Lesotho ho hang. Re tla ba la re buisana le monghadi Mohausi Feka mane Thabaneng Mafeteng yeo ngwana wa hae a ileng a batla a kwetelwa o phumile diatleng tsa dikweta ka jeno a ne a ya sekolong. Re ho le jole Mamedi ke rehle ka mono ka ho marangrang a MRTV re ananela boteng ba lona mmabole ba dikang re a leboha ka mono ka Johannesburg Emmanuel Nyape ke a leboha ntate ha o ntso mametse Itu Thamai o mametse a le kwala bata modi ehi khaitsi le yena o mametse a le ha tshosane Maleseding Thako se wehla ka qeme ha Mantshebo malebohang matshosa o mametse a le qwading ha besele dikotsi mokotla o mametse a le Nasareta ha Matela ka mohelo o na le rona a le kwala bata ntwa dumela jwale le yena o santsa bua ditabeng tseo re bileng ka tsona mona moholo hae komponeng ya mehala diteboho kgwahlape o mametse a le Naledi mona Adelina Sello o shebile a le Sefikeng Historina Nthabeleng Mohai ga o le mohalo wena Mokgatshane Mokonyana mamedi hlega se ke tshilo jolo ke re kaofela hlega le ananela mme re ha re tsamaisaneng tselena mmoho he ha re tla re buisana ditaba tsena le beng ba tsona re tla re hlahe re tla tsetsa ka ba re fana ka thuso mo ho hlokahalang
metsotso e se le 17 pele ho hora ya bobedi ke nka papatso ka nqena ha ke khutla ke tla khutla ke se ke na le e mong wa baithuti ba Legotho Polytechnic ho tla tswela pele ka ditaba tsa rona tsa kajeno. He monna mashoto ha ke mona le kgale ke bile go gore ke lona ese monna bole ke wetsa go ka tsona mo tsala go ngwanaka a go bone kgobo ya ngwana nona e budi ya ka e be o botse ka eng ke teng mamela o bapatsa le mo Africa FM sena ke sona fela sealemo ya se sebeletsang mo akofisa merero ya ntlafatso le ho matlafatsa puso e ntle ya setjhaba ka setjhaba ka ipapitsitse le lentswe la godimo ka nako tsohle wena mo Africa FM ebile e na le boemedi diterekeng tsohle tsa Lesotho metseng le metsaneng wena bapatsa le mo Africa FM o hodise kgwebo kereke sekolo moga kapa boitshupo ba hao ka dinako tsohle mo Africa FM sealemoya sa setjhaba ka setjhaba. Wesho, nna ke mametse sealemoya ya sekgaolo. banna o mamela ka Ke mamela ka marangrang go www.boafricafm.co.ls ke bala ditaba ke mamela mananeo a fetileng ke dula di lesedi la ditaba tse ntjha le tse ipetsang pele. o tlhoke ka ona mokgwa wa marangrang o Ke tlhokang mamela pitsaletso ya hao ka marangrang ho ha re tlo kgona ba jwale taba tse di se di sitswe mananong a mang re ka bua go tshwanyane fela ke le kena ka nako mang o le hohle lefatsheng o ke wa bua ka ke montate o ke bua le spirit he wa no tsa sele ha go fitile jwale mo Africa FM ke pitsalatso e boulela Sesotho lona ka nepo santse le re batho ba tenne ba tenana gobane sona sebopepuo se tala le lesupi o tlo bua ka sena seo fela jalo le Lesotho ka baka bogolo ba tsona Professor. ka mabitso ke makerebetso mo Afrika ntate re tlo bua moyeng ipapise le mo Africa go hodisa go e hlile ha go letsa ditse tsena hle ko bane ke re hle bua ba jwale ya ne ke lokela go buela na pele mona ha ra mo fumana tshwara jwalo he ka mora papa tsone re tsela pele di bua ke meja melato hayo a ka fumaneha go sa se mo ithuti le yena o sanjetse go kena phuthumo nka professor le ane ya ntho tša o tla sheba fela gona go kale ho legile re ke tshwara mono mamedi wa Afrika metsotso e le 13 pele ho hora ya bobedi moithuti ha ke a mo fumana jwale o mpolela hore o se a kena kopanong empa he mamedi ha wa senyeha letho male mona sentse ke na le professor Spirit Tladi ge ke re tlo re homo le yena le bitsong la sekolo. Professor ke a o amohela phutseletsong ya Afrika nakong ya hora ya ditaba ka jeno. Ya ntate nna ebe ntate o ka re bolela hore na sekolo se le hakae ho sebetsana le sello sa baithuti ka moo ntate ya ntate ha ba ka ba Hele ya pele ka nnete ya taba ya tlhakiso ka bona re a utlwisisa ebile re a elellwa gore
ke maka bana ba baithuti ba bangata ba bang ke ha ba ithuti ke tsa ba bophelo ba bona le tsentse le ba manang ho tswa ho mentala le taba tseno tsa bona ka hore ba fumane ditjhelete di se di le pele haholo hobane e nngwe ya dintho tse tlamehang ho di etsahale ke hore bona be ba ingodisitse mme ba bontsha hore fela ba le sekolong ha o so le jwalo ha ba entse ntweng ke yona fela ha tjhelete e ka kgona ho tswa mme ke be ke la e leng ka 20 a metso robong le na le la bohlano le ne sa tlafe moo jwale nako ya ho ingodisa dithuto ha bana ba sekolo ke moo ho felle mme ditaba tseno re se re fumane manane ana tlameha ho hlophuwa hape a tlo fumane hona hara manane ana ke bafeng ba fumanang ba tlameha ho fumana ditlhapiso tsona tsa manpower jwale ke bafeng ba sa fumaneng ditlhapiso mme bano ba di fumanang ba fumane tjhelete re lebelletse hore ke lebeke ena e fela o so na le ba boholo ba bona e ke se ba fumane ditjhelete mme taba tse ka nnete ke ditaba tse be di tlameha le bana ba etsong ka tsona e be le ntho e leng hore ba ke ba ile ba bua le boetapele ba bona ya ba boetapele ba bona ba ithuta ho ithuta ho bona jwale re tsebe ho bua le bona re ba lokollong re maketse fela re bitsa ba se ba ditsela e tsa tsena jwale ebile ba thuse boetapele ba bona bo boneng bo sa tsebisana tsena ho latela bona re ba botsa ona ba ijanna ba tseba tsebo ena bana ba sekolo ke taba ena ya moaparo moaparo ena ka nnete yona e tlile ke tla emela ka maoto hobane ba tlameha ba apare jwalo ka bana ba sekolo jwalo ka baithuti ba shebahalang jwalo ka dikolo tse ding tsa thuto e phahameng ba sekolong hobane ba bang ba bona moo ha se bana ba lokoto dipolotiki fela ha se bana ba fokotsi fela ba apara jwalo ho na le utlwananyana le leng hore o tla fumana ha ba apere ba apara jase ka tlase ka hodima jase ba apara dijesi jwale ditaba tseno re di kgalemetse o fumana hore ba se ba nka ntho tsena ba dika ba di beha mona ha o kena terateng ena ha o kena ka mona ka jareteng ya sekolo ba di beha mono jwale ha re ba tsebe ba kgalemella tse ba lla ba re ba tlameha hore ba leneng ba re ba dumelle ba apare ka mokgo ba aparang ha re dumele hore ba ka rwala katiba tsena tseo tsena tseo ne di tlwaetswe kgale ho thwe ke ponoti ke thiba moya o ne re tlwaetse ka ho thwe ke ba re thaba ba di rwala ntho tseno ha o mmone ka mahlong nako nngwe ba etsa ditlolo tsa molao ha o tsebe hore na ntsena ke manya eno hobane jwale ha o dilele sekgatlheo ha di a dumellwa sekolong baithuti ho bonahala ba nka hore taba tsena hore ha re a di dumella ba nka e ka re a ba hatella ha ke re tshireletsana le bona ebile re tshireletsa le naha ena hobane ke ke a dumella tsholo ya molao e etsahale fela jwalo o sa bone na ke mang taba tseno ha di a dumellwa le ka molao ho ka tsamaya mona o itseng ke mahlong ntate ya hora ke tsona ditaba tse tsa bohlokwa e leng hore ho bonahala baithuti ba tsaetse empa e kgolokgolo ha ne bana ba sekolo ba ketse ba le ditletlebo batho ba ba le ditletlebo empa ditletlebo tse di tsamaye ka baetapele ba bona ba na le baetapele ba baithuti ba ba emetseng ke hore ba ba bolelle ba di tlise jwalo ho buisane ditaba tseno di rarollwe re a utlwisisa hore batho ka nna ba patetse ditjhelete tsa bona ha se hore ditjhelete tsa bone ha se hore na le motho ditjhelete tsena mmuso o so ntse o di abetse bana ba sekolo rata hore di fihle ka pelenyana ho bona empa ena ya moferefere ha se le bana ba fokotsi ba bangata moo nka bana ba sa feteng 10 bana bo bonang hore jwale ba bona ba thusa bana ba tsamaela ka molao jwale ba ke karolwana fela e itseng ke karolo e nyanyana haholo mme ha se le bana bo ka wa baitanyisile ke bana ba banyanyana haholo ba thusa bana ba bang ntate
Fela na dithuto tsona di ntse di tswela pele professor kapa di emisitse jwale ka lebaka le ka yo kulena ka lebaka la hobane ba ile ba qeta nako ya le ba ntse ba ntse le ka go bua le bona re bone hore nako e se ile ha o sana thuso empa ho sale ba bone re go sale ba khutlele sefofeng ka morao re ba arabe ba khutlele ntho tsao ya thuto tšhelete ya ndade ya sekolo ha se ya kwalwa ntse se tswela pele ya ndade ka golwana ye ya bana ba ba ntseng boipelaetso bo ndate ke ya bana ba fihla ka ba leng selemong sa bokae ba le sekolong moo ba selemo sa bana ba neng ba fihla ba sopa sena sa pele bona tšhelete tsa bona ba se ba di fumana e bang ha ba di fumana ke be leng hore ba ile ba tlaga morao ga dikgeo di tse tlhano ya ndade empa kaofela bana ba neng ba fihla bona e se ba fumane ditšhelete ba sokang ba fumana ditšhelete gobane ba tsile ya morao ke bana ba kgutlelang ba seng e le ba bagolo ba kgutlelang sekolong ya ndade ga ke tlhoke go jaebe di ka bua le bona ga tlhopha ditaba ba kebe ba tsebile gore tšhelete ena ba ka e fumana ba seng ba ngodisitse ba bileng ba ile ba ntšhafatsa ditaba tsa bona le ditlhapiso tsa bona le mekgwa gore ba ka ifumana le pele beke e fela ga se ntse re tlhoka gore o ile boipelaetsong ya ndade ga ba boipelaetso kore ba batla go apara jwang eno yona e tlile re tla e lwanela e ga re na dumelela botlhanya ba batho ba sa bateng gore ba laoge ba tlameha ba apare jalo ka baithuti ba tlameha ba apare ka mokgwa e leng gore e tlhaisa sekolo sa le go polytechnic hantle ba tlameha ba apare ka mokgwa o bonalang gore batho ba na gantlentle e se le bana ba thuto e phameng ga e sa le bana ba thuto ya mathogo ya ndade sa etse ntho eno yona ba tla dula re qabana mona se ba tsebe gore aa sekolo se tla ba le bothata ba go se kwalo a qetelela e setse mono ga e ba ba sa utlwisise go ba tlameha gore ba apare jalo ka batho ba e leng gore setšhaba sena se ba shebile se shebile gore ba fotla ba rarolola mathata a setšhaba ba fotla ba rarolola mathata a setšhaba setšhaba se tlameha se ba sheba ke bone ke le batho ba nang naga e ka bang le boitshepo ba gore ba tla rarolola mathata ya ndade ya gola tša bokhutswanyane ke tsona ditaba nna ke gola ha re phethela tabeng yone ena e moaparo ha o ka wa fumaneha hore ho na le karolo e itseng jwale ya baithuti e ithibileng ditsebe ntate ntse itswella pele ka ho rwala dikatiba tsa ditholamoya le jase ka hara jesi sekolo se tla qetella se nkile qeto efeng ka bona ntate ya tseba ha ba ntse ba iketsa hantle ho na le melao le melawana e tsamaisang sekolo re tla sebetsa ka yona mme ya hlalosa gore batho ba kgalengwela ga ba sa utlwisise jwale ba hlaha ka pela lekgotla la baithuti gore re ba bee ka pele go molao mme lekgotla leno le tla ke lona le tla bonelana go etsagalang ka bona ga ba jwale e kenyeletsa le go tlosa ba bang jalo ka re bone go ba bang ba tsamaya ka meladi ba gannela bana ba bang gore jale ba etse mesebetseng bona bano ga re ba tsebile e file monyetla wa bona wa o ithuta fokoti wa fokola ya ndade ka nnete professor ke utlwa ka taba tsena ka nnete o di akareditse kaofela ntate o di behile ha ke tsebe ha eba utlwa ka hona le mo sileng teng ha o thatiseletsa re phethela ntate ba ke ba ntho nka ka e buang nyenyanyana ke ya gore hantlentle bomme le bontate re le setšhaba sa basotho e tlile re haha setšhaba sa lesotho ka kamoso seo re lebeletse go se tlameha se le le boikarabello se utlwisisang gore ga se bona fela batjha lesothong go na le batjha ba bangata ba sekotlong ba le monyetla wa gore ba ithute mmuso wa thuso ba fe ditlhapiso jalo ka bona ba tlameha go nka monyetla ono bane taba sena sa basotho se ntse se ba sebetsile gore ba tla tla ba rarolla empa ba ba sa etiene le kopa gore le pitala ko gore yana patete ko tabeng tsa basotho gore ba utlwisise gore ba tlameha gore ba itshware jalo ka baeta ba tlameha gore ba be le boikarabello batjha ba bang ba tlameha ba ise mehlala ho bona le yona thuto e re tlamehang ho etsa ga re le ba ska ba lla
motho ya mongalla fela a lle a tseba hore mamethathi ya ho sebetsa ditaba ha di ke patana re fetile naha ena le shuku a ka madi kapo ntho e tla etsa e ka re ha re na re ikarabelo go diporofeta ke yona dijo nka ka e fetsang gore re tente re dilo tse tseno ditala tse ke ka go e bapala ya professor ya bana ba bang ka mo sekolo ka mo ka ba popotsa ke ba le tente le go le tsole le go haholo ya ya le tsole ya le ba le dintitsa go tshwetsa lo go la ba ka ba tsenya monyetla o ya ntate kana tse professor re le bile nako ha haholo ntate go buisana le gona kwano phuselatsong ka jeno re le bohantate Mamadi Maofeka yo he ke moakamedi e moholo ka mane ka Lerotho Polytechnic ke Professor Spiriti Tladi wa utlwa he ore ka nnete be ke ena yona e ke a fela baithuti ba so fumane ditlhapiso tseno tseo jwale ba seng ba dietseditse mohwanto ono o bona e bile le sekolo ba sa kang ba tseba pele hore baithuti ha ba ka ba tamela sekolo pele hore se tsebisa ka ditaba tsena e bile se maka fela ha ba se ba bona ba se ba ipelaetsa e se le taba tseno tse makatsang fela empa ha tshepiso gore le pele be kena e fela taba tsohle tsa be di lokile baithuti ba tla fumana taba eno le tlhapiso tabeng ena moaparo e hlile gore sekolo se eme ka thata se ke sa dumella moaparo ono o sa dumelle hang ka mono ka sekolong ye bang o ikutlwa ka yena o tla tswela pele a ithibe ditsebe a etse jwalo fela ka nnete sekolo se tla tlameha ho bona hore na se ka etsa jwang ho thibela taba eno ke motsotso fela pele ho hora ya bobedi ya re ha ke bua ya o tla hantle hodima hloho mamedi ke nka dipapatso ka nqena ha ke khutla ke se ke nkile o mong he mothinya empa ke hlalose mona he hore le hakwela ditaba le sethulo o fumana le hlakore la lefapha la dihlapiso tsa baithuti NMDS ka lebaka la ho se arajwe ha mehala ke ba neng ba lokela hore letho le ha ho le jwalo Mamadi a ntse a butswe a le hakwela ditaba ho le teka ke tswa le mona he mamedi ke tla khutla ke mejala ya ngata mo senje le lebeletse gore ke tla utlwa jwang le buela go nka nako e le nngwe ngwakwa a go mpolelele gona go etsala eng mo please morena Nerilo a rule tšhelete ya mokgatlo motho eno o re ifa tšhelete ya fake yo morena o wela ke pelo go ba tse kantse batse EcoCash e na le mokgwa o sireletsegileng wa go boloka tšhelete ya mokgatlo ka EcoCash mekgatlo account go bula account ena ke mahala mme ditho tsa mokgatlo kaofela di fumana ponaletso ya tšhelete e ka hara account le gore na ho ntse ho etsagala eng o ka kgona go bona mekgatlo yohle yeo o e keneng ka hara EcoCash mekgatlo account EcoCash mekgatlo account e fumaneha ka hara EcoCash app difonong tsa Android le iPhone fumana dintlha tse ding ka botlalo ka ho letsetsa 198 mahala Sasa Econnect Financial Services simplified payments every day everywhere ana ho ntso hweba ka tsela tsa gale gema le dinako o be kgwebo ya hao boemong ba matjhaba SME Connect ke sehlahiswa se hodisang dikgwebo tsohle tsa Basotho tlasa sekgele sa SME Connect re na le Gas Connect Suite Gas Connect Suite ke sehlahiswa sa Vodacom Lesotho se etseditsweng ho ntlafatsa dikgwebo tse amohelang baeti guest house le dikgwebo tse ding ka marangrang One Connect domain hosting le website design and hosting re fana ka package tse pedi tlasa Gas Connect Suite tsona ke Access Suite ka 1499 maluti le Manage Suite ka 1699 maluti letsetsa 155 kapa o ngolle fixed sales at vodacom.co.ls ho fumana sehlahiswa sena se tlisetsang kgwebo ya hao kgolo ka tshebediso ya marangrang tsena tsohle di tlisetswa ke Vodacom Business Vodacom Lesotho Lesotho's best network na o hloka moralo kapa morero wa hao o fetohile nnete kopana le rona ba Express Credit ho etsa kopo ya mokitlane o fumane ditheolelo tsa 25% ho tswala ya mekoloto ho bahlanka ba mmuso ho tla ka mosotho wa heso ka ha nako ya sesolo sena e lekane motinyane nahana fela o ka fumana monyetla wa ho kadima ho fihlela ka 700,000 maloti yeo o tla elefa dikgwedi tse tharo ho isa ho tse 84 o ka etela leqephe la rona la marangrang ho www.expresscredit.co.ls kapa o re letsetse nomorong e sa lefellweng ho 4 Express Credit money when you need it
motjha ya dilemo di 10 ho fihlela 24 o hloka thuso ka ditaba tsa bophelo. Haeba karabo ya hao ke ee, nka qeto e nepahetseng ka bophelo ba hao ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 80001111 ho fumana lesedi le tlhabollo ka tse latelang: kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tshebediso e mpe ya tahi le dithethefatsi, bokgatjhane ba dilemong tse tlase, ditaba tsa thari le thobalano, mofetsi wa molomo wa popelo, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke lekunutu. Se ke wa salla morao. Thuso ya mahala e teng. Le ya fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano dihoreng tsa tshebetso. Letsetsa 80001111. O emetseng. Hopola hore bophelo ba hao bo tla pele ho tsohle. Molaetsa o tlisetswa ke Lekala la Bophelo ka tshehetso ya EdPark ka thuso ya PEPFAR. Mo Africa FM ke Phutsalatso. E thusa setjhaba ka mekgosi, e kgalemela ba boholong le ho etsana kana tjhore ditabeng tsa puso ka lentswe la Modimo. Mo Africa FM kokonono ya kgaso. Phutsalatso ke ditshebeletso le bosebeletsi ba setjhaba mo Africa FM. Metsotso e mene ka mora hora ya bobedi. Mamedi ke khutla joro dipapatsong ke se ke na le Lieutenant Colonel Bokamelato ka mane ka sesoleng sa Lesotho. Re tla go utlwa taba ena hantle ya melaetsa e ntseng e mathaka ga marangrang ka mona ya mafosisa a ke a tlo e hlakisa le ho hlakola taba tseo. Khotso Lieutenant Colonel Melato. Ke o amohela ntate Phutsaletsong ya Maafrika nakong ya hora ya ditaba ka jeno. Ntate. Ho na le mafosisa ntate ao re a utlwang hore a ntse a tlalatala ka hara marangrang ao e seng a sesole a re ho hlokwa batjha kwetlisong ya ne Maboot Camp ntate. A ke o hlakole taba eno ntate le ho tlola dintlha tse leng tsona mabapi le taba tseno. Ntate. Jwalo ho bona le Phutsalatso e bonahalang e bona hore ngodiso ya kwetliso ya bana yona ke la molaodi ho se e tswela pele mme ho qala ho ke la e mona ho bolela hore taba e jwalo ha e so ka e ba teng. Ntate. Le hore mokgwa o nepahetseng wa taba ena le teng ko ho ka tswela fela hore ba le dinomoro tse itseng. Mme Phutsalatso ya rona e ba le letshwao la sesole le la kwetliso ya bana. Ntate. Melaetsa eo yona e qadile ho bonahala neng ka hara marangrang? Melaetsa ena e qadile ho ba ka hara marangrang ho latela hape le moa ho tloha ka letsatsi la Sontaha. Ntate. Hana phatlalatso ya sesole yona e tswa ho setse nako e kae pele ho kwetliso? Ke kopa ke hlakise hantle hore phatlalatso ya sesole e nepahetseng e tla ba ka kgwedi ya 10 ha kgwedi eo e le ho letsatsi la pele. Ntate, ka letsatsi la pele la October. Ntate. Jwale e ba leboteng la sesole la molao. Ntate. E be le diyalemoyeng tse teng ka bona. Mme ho kenyeletsa le Phutsalatso. Ntate. Taba tsena tse di etse ka hore e be e le ho fapaetsa dintho e be re letsetswa pele ha di ba iketse nepahetseng. Mme phatlalatso ena e bona ba entseng e na le dintho tse ngata empa tse di tswang hore mohlomong batho ba bang Basotho ba sa se ba lemoha taba tseo. Mme di ka tsela ntate. E leng hore phatlalatso ena e ntseng e dikoloha ka hara marangrang momamedi a tsebe hore eno e senang letshwao la sesole ha se yona. Ebile le yona e tla hlaha ka leboteng leno la sesole fela la molao le molaong. Ntate. Na ho ye le utlwile ka ho se ho na le batjha ba seng ba ingodiseditse yona ha ntse le fuputsa? Ho fihlela ha jwale se re na le
batjha ba 200 leo batswadi ba kwetliso re se qalele ho ka bona se ke re kgona ho ka la bo ha fihla e tla ba ba tsara mme se ntse o ho so hona le batjha ba ka ba 200 ba ka ba 200 ya ntate hele jale o utlwa ke batswadi ba re ba lefile bokae moo ba ba seng balla hore ba se ba ngodiseditse bana ba bona teng bana ba e buang ka bana be ke ba makgolo ba di ba ngodisitse ke ba emetseng hore ha phasalatso ya e semolao e go ba se ba ntse ba le ka pele e le bana ba letsang ba etsa dikopo empa ho ena e entseng phasalatso ha ke soka ba ke fumana mosotho o se kapa ofe kapa motswadi kapa mohodisi wa ngwana a re mona se a patetse ba tla ba e boholo ba bona ba ile ba le tsa ba le ya ntate e nngwe ke a kgola eo batswadi ba ka e hlokomelang ke ukule ka le nomoro e hlahisitsweng ho yena e seng yona yena ha se nomoro e teng ka hara lefapha la kwetliso ya batjha go jalo mme le gore ke ile ka le ka ho eletsa ya ntate o ko re ka ke nomoro e dileng sa sebetse o ile ha e sebetse ya ntate Lieutenant Colonel ha ke tsebe ha re phethela ntate hona o ka lakatsa horeng ha o thatiseletsa tabeng tsena ya ke tsedi ka tsena ya fara ke hore go bonahala go ke le go di maholo ya ta le na ke le ra le ka man ka se mme ka ntse ka go ba se ke ka ba taba e re tsamelang ke lo molao di se le e di tsana tse ba se go se ba ka di ba ka bona ngeke ta go mo ya ntate se ka matleng ya gore ke thusane mo se le go tla thusana ka ka le bona se ka ka khatlhang le tla nna le mosebetsi wana ya ntate ka nnete Lieutenant Colonel Melato ke lebile nako ya hao haholo ntate ho bisana le rona kwano phutselatsong ka ditaba tsena mme Basotho ba tseba hore phatlalatso e tla tswa e tla fihla le kwano phutselatsong ya ha nako ya ho ngodisa e se fihlile re a lebohang ntate Mamedio he ke Major ke Lieutenant Colonel Bokang Melato ha ke tselle lebile ha le batla ho ya mo le ratang re le ratloela jwalo empa he e se le Lieutenant Colonel Bokang Melato ka mane ka sesoleng sa Lesotho a re fata ba tseno hlokomelang taba tseo he batswadi ba ntse bana le takatso ya ho isa bana ba bona ka kwetlisong ya batjha ya sesole sa Lesotho hore eno e senyentse e dikoloha ka hara marangrang ha se yona mme Lieutenant Colonel Melato o re o le mohe hore ye leng yona ina le letshwao la sesole ye leng yona e tla hlaha ka hara lebota la sesole le molaong eno e seng e hlaha mono ka dinomoro tseno tse bileng di sa sebetseng ha se yona jwale elang hloko taba tseno he mme o sa hlalositse hore yona ya sesole hantle e tla hlahetswe ka la pele la October selemong sena ha ise ho nepahetse mamedi elang hloko taba tseo he se re ha o le tjena yaba o so tlo hlapha tselatsong mona o so lla kapa o ya ka sesoleng ka mane jwale o se o lla hobane jwale o so go jowe ho no itse phatlalatso bana ba ngodise ho etsa le jwang taba tseo he ke tlhokomediso na mamedi di eleng hloko hle haholo ha Lieutenant Colonel Melato a se a hlahile mona hore a hle a hlakise hore taba tseo tse ntseng di bona ka ramarangrang ha e so betsa sesole ho hang mamedi metsotso 12 ka mora hora ya bobedi ntumelle ke nke papatso ka nna ke potele ha ke khutla ke tla khutla ke na le ntate mo house feka ka mane ka mafeteng Thabaneng re tlo utlwa tsena tsa ho batla ho kwetelwa mora wa hae ane a ya sekolong hoseng ha ka jeno ke tswa le mona ke tla khutla wesho nna ke mametse sealema ya segauko banna o mamela ka ke mamela ka marangrang go www.boafricafm.co.ls ke bala ditaba ke mamela mananeo a fetileng ke dula ke le lesedi la ditaba tse ntjha le tse ipetsang pele o tjho ke ka ona mokgwa wa marangrang o ke tjho jwalo mamela putsaletso ya hao ka marangrang ho www.boafricafm.co.ls o le hohle lefatsheng ipapisa le mo Africa FM ho hodisa kgwebo ya hao
o keke wa bua ka Bosotho ebe ha o bua ka Africa FM. Harare so ho se mo le ya ka o tivisitse ke tiro se ta ki so do se ana wa le Mo Africa FM ke putsalatso e boulelang Basotho. ke le khonu Dada se feka. ko ma khonu Sesotho. no na ka nepo ando Eh, ya ntate ke ho feka. sena ko ba na sona ke tsala le su o ko bua ka sena seo sela jalo ufuna umathona ilitshi kamadicho amarema kabona ikalithoko Ipapise le mo Africa hona jwang. O hodisa rona. E le 13 metsotso ka mora hora ya bobedi mamedi ke khutla jwalo he ke se ke na le ntate Mohau Sefeka ka mane ka Thabaneng Mafeteng ge tlo utlwa taba ena ya moshanyana wa hae ya dilemo di 14 ya phonyuhileng diateng tsa bakwetidi ho seng hona ane a ya sekolong. Ntate Mohau ema ke a amohela ntate phuseletsong ya Maafrika nakong ya hora ya ditaba ka jeno. ya le bwana nna tsa mama Ya ntate iya re la ka utlwa hore ngwana o ile a potlakisetswa kokelong ka ha jwale a ne a seuwe a bonahala seuwe ka lehare sefahlehong. O kae hona jwale? ha tsena wa ra hai ra ka ha je praburo ka maponisi nka ita ka ofike ba mo ba ntana ki Foromo ya ho bona ngaka. Ya ntate. iya mme vale a kuta mo ri tera ta pata ka setelo ta ke ma kwa ntan ta tu ko nga ke magani O seuwe hlohong. iya mme Fela o bonahala a seuwe kang? ai ndo mo te yo bona wa ta ka won ba kan la o ja ka wana mo kana wa ta hi bo ora se ka ha o bua tere se ka ga ne wa ta o ta la ka po ta mo Bondate. o ba ne le ke la ne ke ta o ba tu ona Mela e meraro. di me re me ga go mona E me sesanyane ba lehare kapa e bonahala e le yang? wa ba ke tolonya tipa mo motsumo botenya bo ke bo je bo tnya wala la ga le ta man se se tsanyana go ya ntate. ka re ona ene re tipa ke telo mona Jwale e mo ba mo seile mela e meraro hlohong ka morao ko kapa ke kae hlohong mo ho tloa ka sekolo mo fihla kae? je o ta sekolo ka mana o ta phati ke le ta bo re nye ba o mong hare o mong ka le ta bona le kae Hele. Jwale ne hlile e tibile. o tla ta ne ta tla ka o ta ra ra ka ta o ta tsuwa ma di na ta o ta ra ta ka je ba na la ta ka te la te te ngati o ko bona ha sia ga tsona o ta eta hala wa Ya ntate. iya mme Jwale ngakeng o entsweng? ngakeng ile se ke motia le nna wa ha ba itira ta we tsa go tsela go nna ka mo go ba ke tola re nya ga i muta santa se tsana ga jumbo aba re o ta we tsa go tsela go nna ha ka mo tsa na santa mo tse jana santa o yi Ya ntate. iya mme we ja kwa ke ta we tse ma tsa ba ka o tsela wa na ile go bile sili Rita Yesco, revista sobre las cosas. Estaba kina. Ya ntate. Fela na moshanyana o re o ba tsebile banna bao? Ke ka ne ka o ipetse go ba a le monyana sa ikwela ya ka mo supa bana ba ba ne ba ikwela se bana O ka mo supa ha ka mo bona fela o na kala ho mo bona? o itse ya ka ne ba ka go ba bona ba re ye te tra tla go ne na go di ite vale ya ba go ya na go ba palle na han a ete ti na go bula mama twa mo ka mo tsa ka ka koloi di mo mala ga ka koloi go ga wa go ne o itara solla o ile ta ti lo ya la mati tin ba mo tla wa no go tsi go go ti le bi ja ba wa no go na wa ba yu ta ya nda ya la te wa ba ka ho mle ki ta ada ka ya tono no ti mo ma ata wa ti ai ata ta ti ga ti tera mo na we ba me le ran aba we ta ba le ja ta ye ta ki a ti ya ntate. iya O kena sekolo kae? ke na se ko ma ti kenya le ti O sa le sehlopheng sefe? ka mo tina di mo ta ti leng ke se ngwana ka ka lokalo ke mo ta di kenga ko pa tisu le nga da ga ke tse re di video wa ne mo ka na ti le taro so ya ha ne taro so e ta ta ba ne ne mo ka nna ntalla se Wena o fihlile o mo thusa bothateng bono bana a le ho bona?
eya mme ya ntate e le gore jalo ka sebe gore na ebe go sona ditaba tse fumane mohlomong tse ka amahangwang le go batla a kwetelwa jalo go bana teng mo bile ngwana ka maporeseng ga a tlalosa ebile ka ditse batho ba sa ba tsebeng go hang fela ele batho ka bua ba go yona ba e bone fela ele bona ba ka ba e tswatella gore ba ka get ba tsile dinomoro ya ntate eya hana o re ke koloi e jwang o itse ke koloi ya moetso wa Toyota GT e putsa eya dinomoro plata o la di bona a ka nnete no plata a di bona wa ga ba ebile go feteng e ya mala sa go la hae a o buitsa gore ya mo seta ke mo ma student ka ga na se a sa ntaba le a tsa ga ka tsa eng company ya ntate eya amba nga ta ta ko tra bana ba ne ba ka go le ya be ba 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 twa ba mo le tsa le ina ka go lu ta ba na ba na tja ya ntate eya e ne le banna ba ba gago ne le banna ba ba gago ya ntate eya gale e be bana ba lo mo etsang ha se ba mo seile ba le mela e merago ka o fela tlogong ha ka ra o tsa la ro bona nda ra bua ba nna ba bontsha eng me la ja go na ba mo tsa ba ka go nna nta tsi tsona we ya ntate la ja ba o le ga ba bule tsa ga ga se dire ka go ba ka go tsinga te mo tile pa di mo go go ja re tse go na nna ba ha se ntra na le na ona ma ka ba ya tsenyi go ba tshi go go ya tala wa heli ya ntate ba ha ba ke na tla re hlalosetsa gore na ile gore itsa ba ke ta mosobo ke lla ba mo kenya koloing e monya ba o santsa mosea hlong mona mosea ka thipe ka bona mosea kana ona tla hlalosa ya ba le tsa ka se ka lo mo mo intidente ya ntate ga ya ba tsa ka se go rota ke la ga ke ta jena ka ga koloi e ba tsa ba mo kwaela ka le ga ba ga ba se ya go di mo ma je tsene tsena te je go itukuta bile yo ana mo tsaka mo go wa teng go mo ga ya ja ta ja go bula o tsamaya sebaka se se lelele go tloa ha bo a ya sekolong a tseba sebaka se se lelele ha ka lokalo wa re ke tsela ya gaoleta ebile ne le motshega ke tsela e le palapale magolo le mo re ke tsela sebaka sa ke ga e tsena ya ntate ba mo ntse tsa sebaka sa ke mo ba buisa telenyana mo mo so ba tao le se ke fe ya ntate eya gele jele le gore bana ba bang ba sekolong ne se ba tsamaile ne se le yana fela tseleng mo ha ka lo go nje ka ka ne se di ana ka lo go ja go ne bo ga bo tsa ne so ka ba le mai ne se di ka ma ga ba ya ntate ke ne dina na san ta ke mo ta rampa he no se ka bo le go bo no go thote o ha ka lo ka e ka na ba ba tla ga a o tsene le bona ona fa ka ba le lwa im di ha mo tna ka ta la ka ya ga ba tse ba ba bo ke tsere ta go ya ntate ya nna le gele na da mahang ha ke tsebe na o ka tsa goreng ha re phethela a tsa re ta bena na bua ka tsile tsi wa ne mo mo ke tsa ka tseno go bana ba tsama ha go ba a bua ka tsona na mo a ba ba kwa na go kai na ke ne tsena ba tsoma le mo tso tsara ka ba bo ba ta tsoma ba bang se ka ona ka tsona ka tsana bo ne ba go kana go tla etsa hala wa ya ntate go la tela se ke tsa bona sa bona le mo tsa go mo kai mo tsona o le mo dika o bua ba di mo pa di mo tsene me tsene go tla ki ba ka ta go mo bona ba ka ba nta ka go tla nka di pompom bana ba ka ba ba tsena ka go le ba itse ka bo gale a tshibana bela ba sa bolokeile ho ha ntate mo ha o re le buyana kwa ha ho lo bisana le gona kwa no ntate go le bile na o ka ba di nomoro tsa motswadi wa hae nomoro tsa motswadi wa hae tsara ke na le tsona mpa tsela ha ka lo ka nya ka ka ke fa phale ra mpa ke na tsa gore ena ke motho nta mo ke tsanya ba ke pana ka tsona ya re tla o tshwara ha se re tswile mona ntate ke a lebohang ntate mo hao thank you ya ntate hele mamedi na utlwa hantle a tseba se le kgothaletso se le gore bana ba se ba tsama ka bomong ha ba ya sekolong ha e ba sone le taba tse tsena ka mono ka mafeteng e hlile ka nnete motswadi se ka tse ba ngwana le mong a go etse gore ba mpe ba tsamaye ba le bagago go ya godimonyana ka nnete a o ka be ngwana o ikela sekolong o ntse tsamaya mo o sa kwetelwa koloi sema mona se ba monka ba ile ka yena o sa seuwe hara hloho o sa seuwe mela e merago o mong lehlakoreng o mong hara hloho o mong lehlakoreng le leng puzo ko gana ebe banna bao ba ne ba batla eng hlohong ya moshanyana yo ba ne ba batla ho etsa eng ha re tsebe fela sontso o tla go bophelo ba hae bone bo se bo le tsietsing empa he ka odime ka sehlong kore bophelo bona ba moshanyana bo ntse bo le teng ha ba atleha dikweta tsena ha di atleha ho phethahatsa morero wa tsona ka ha ngwana a ile a tshophola a bulela mati a ba
wa ba nyamella le ha ba ile ba mo lelekisa ha ba ka ba mo fumana e ntse le mohau wa modimo fela ka nnete ho so le ho beha ba so tsela taba tse tjena haholo ha le hlabula le se le kena tjena jwale hore a bosupa ho senyotla ho se ho hlakile haholo ho se ho bonahala jwalo ka handa te mohau wa tsho ha e tshwane nakong yane ya mariha mo ho ne ho ntse ho le lefifi haholo ka nnete taba e tjena e ya tshosa momamedi se le hore fela bana ka nnete a se ka nna tsamaya a le mong mosotho wa re lefulano wa ke o tsamaya le nngwe le bona mona go re ka nnete le tse bonete ba hore bana ba tsamaya ba le babedi ba le bararo go ya hodimo a se ka nna tsamaya le mongwe bana wa utlwa o se le hobe o se ho le hobe jwalo ka ha re ba banyenyane bana bona e hlile motho o tla hlaga tlo nkeng dipompong bana e be jwale o ile ka ngwana batho amedi metsotso e 23 ka mora hora ya bobedi hela ka mona ka mehaleng ka mona ke bona mathata fela tsa mamedi ne ke re o kena mona tabeng tse re bileng ka tsona jwale ke bona hore hona le bothata mona ausi mapalo vela phi a nkatamele mona a tlo nthusa mamedi ha ntse ke sheba ka mona ka ho marangrang a MRTV hore na ba mamedi ba ntse ba reng matshwanelo mahata o re ke sono ka bana ba rona ntate modimo a kopate bana mahlong a ba bolotsana dikeledi wa mofokeng nai o re jo nna modimo a mo fa bohlale moshanyana jo nna modimo a mo fa bohlale hore mamedi ha ke tsebe ha mehala ne etsa tjena hona jwale yona re tlo sebetsa jwang mona haeka ha e tlo dumella hore o kene no mogong yona ya 21 kapa nke ke etsa tjena mamedi ke bona nke ke etsa tjena ke bone hore na e hle ke bothata ka nna mehala ena e hlena le bothata ka kwano Tshepiso Thakadi o re ho ba kwenda te modimo ka ho pholosa ngwana lona ba retlang le ba kwetelang le ke la bona mmuso wa ntate modimo qetello ya lona ke letsha la mollo mela tsena jwale ke na le mengata e ntse raha ena e meng ha ke re ke a bala Joseph Ramolobedi o re batho ba kotsi ha re sa tshepa Ausvela phe a go nkatamele le tabele nkatamele o tlo nthusa mona jwale ha ke bone hore na ho etsa le jwang ka mehalana mamedi a go re ke nke papatso ka nna fela ke potele e tle ke bona hore na ha ke khutla mona ebe dintho tsena tse ka mona di tla o dumella hore o kene o re le thohe ditabeng tseo re seng re buile ka tsona ka jeno hopola re ile ra qala re bua le Professor Sipiriti Tladi ka mana ka Lenotho Polytechnic a kena tabeng ya baithuti ba ileng ba etsa boipelaetso ka jeno mabapi le ho tsa ka dihlapiso tsa bona le moaparo le ho se fuwe mangolo jwale o hlalositse ka nnete hore tabeng eo ya dihlapiso yona bekena e ke ya fela ba iso ka ba fumana ditsiane tseo tsa bona ba so fumane dihlapiso tseo tsa bona baithuti bano ha ile ya moaparo yona hlile o hlalositse hore ka nnete tsela ne ba batlang ho apara ka yona ha se o sekolo se ka bansai ananela ka tsela mofuta ofe kapa ofe empa ya tla bonahala jwale a se a tiisitse molala a ithibile ditsebe sekolo se tlang ka dikgato ka yena re buile le Lieutenant Colonel Boka Melato ka sesoleng sa Lesotho a ne a bontsha hore taba eo lengolo melaetsa ntseng e tsamaya ka hara marangrang e re kwetliso ya baithuti ngodiso e qadile ha se yona jwale Basotho le hlokomele hetle skela iphumana le jowe ka sehloho ke batho bana ba sa rateng dintho tse ntle a tsana le batho ba sa rateng dintho tse ntle ko ga sesola sa Lesotho ha se etsa ntho e ntle ya ho otla batjha e ba kwetlisetsa ho ba le lerato la naha le ditseng kaofela e mong a hlekwana yena a fihle a tle ka bolotsana a batle ho tla ja setjhaba sena sa Basotho ditjhelete ka bolotsana bono o sa re kwetliso ke eo hehe batjha ngodisang ba lemo di 14 kana kone sesola se so ka ba se etsa phatlalatso e jwalo jwale he Basotho le moang ha o bona phatlalatso e ntse re batjha ba lo ngodisa ka sesole o ba so e sheba bona le letshwao la sesole na ha e sena letshwao la sesole sa Lesotho fela o tsebe hore ha se yona ebile ha e se hlaha ntse lokotse a fela nka hara marangrang ka mono e sa hlahe ka hara lebota la sesole le molaong tseba hore ha se yona jwale ke tlhokomediso e ntsweng eno he mamedi ska ba batla hore o tle o hlae mona o so o lla o re o jowe empa ile hore taba tsena ho ntse ho etswa tlhokomediso ka tsona hore le tle se ka la iphumana le kene le wetse le rabeng leno taba engwe re sa tswa bua kana he ke eno ya ngwana ya ileng a tshophola diatleng tsa bakwetidi ho seng hona a ne ya sekolong ke moshanyana ya dilemo di 14 o re o la bona koloi ya mapela hae a sa romaketse mamati a buleha ba mo qhautsa ba mo sobokela ba mo kenya koloing eno
jale o tswile a sena le mengwapo kapa mela eno e meraro hlohong e bontshang hore ba ne ba se ba mo seile ho tloha phatleng ho ya ka sekotlong hlakoreng le lesehadi ba mo seha bohareng ba hloho ho tloha phatleng ho ya sekotlong ba mo seha lehlakoreng le letona ho tloha phatleng ho ya ka sekotlong jwale ha o tse hore na ebe ba ne ba rera ho etsa jwang ha ba se ba entse jwalo empa he ngwana o ile a potlakisetswa setsing sa kokelo mo e leng hore he tshepo ke hore o ntse a ya hantle re tla buisana le mme wa hae mona mamedi ho tla utlwa hore na ebe ngwana ho fumanehileng le hore ha se a kgona hore a ka bua o tla tseba ho hlalosa tse ding tsa dintlha hore na o la bona banna bana ba nkile eng ba ne ba ntse ba reng ha ba ntse ba mo tabola hloho jwalo re se re tla duka bana mamedi wa Maafrika ka nnete ha ile na mehala yona ehlile ke bothata jwale ka mona ha ke bone tlalane moedi o re jo nna bana ba rona o shebile MRTV a le ka Roma Mabongi o mametse a le Hamabote Paulina Setnani re o bona le wena o ntse o bohile MRTV o le modumo o leng hona teng Nthabi Irene o mametse a le Matatiele Thandiwe Mohobane o le boha o re le boha ha ngwana a pholohile ke yona taba ya bohlokwa eno wena Thandiwe ha ngwana a pholohile diatleng tsa dikweta tseno mamedihle ka ho tjho tjena ke dumela hore ke ha re sebeditse re fihla pheletsong ya hora ya ditaba ha re bele re kopane hape nakong e tlang ha dintho di ntse di dumela ha morena a ratile bomamedi be bo monate mananehong ohle a tlang ho latela a ena phera ya phutsalatso ke a tseba ne le ratile hore le ka kena mona mohaleng la re le empa ke bona hore e hlile ho na le bothata kwano ha ebe e tshweu kgotso